Kei te whakanui te karuhi tongarewa o te whanganui ātara I tōna huritau te kau. Kei roto I te whare pupuri taonga nei, ngā kōrero roki mo te takenga mai o te taha pāpori, te taha ahurea me te taha moana o te whanganui ātara. Kei roto I te whare karuhi tongarewa o Pōneke, e iri ana ngā kōrero me ngā taonga tuku iho a te Pākehā me te Māori, e pāna ki te hitori o te whanganui ātara anake. Ai raro tonu nei, ko ngā tani whae manake mai I tō mātou whanga, mai tēnei taha ki tēnei taha ko ngake, raiwa ko whataetai. Ko te nuinga o ngā putunga kōrero me ngā taonga, he hokinga mahara ki ngā tini aitua, kaipuke, pērā e te wahine o te tau 88. Ko te tikanga o tō mātou nei rā whānau, hei hiki ake ai I ngā pukunga o ngā mātua tupuna, kia tiro ai e te tini ngerongeri o tō tātou nei taonga kei roto I tō mātou whare tonga rewa nei. Probably the most significant thing that we hold here is the story of the Wahine disaster. That brings a lot of people in because we've become known as the home of the Wahine story. Tata ki te rua raunga kaipuke I totohu, ki te wahapu o te moana kare o Raukawa, me te maha nuatu o ngā whāruarua o te whanganui ātara. Hoki ana ki te wā o kupe, ki te whakaata mai I runga I tētahi atata, e kia nei ko he hologram, ki te kōrero ake mō ngā taniwha ki roto I te whanga e tū mai nei, me mahui ka raua ko Māui. E whakamahuki ana I aua kōrero o Nono Matawā, ki o mātou nei iwi whānu ki te haere mai ngā tūrihi no tā wāhi, ki te mātakitaki mai, I nā rātau mātaki ai tēnei o ngā ataata, ko te whakaaro ake, me tū mai mātou ki te pakipaki koina te atāhu o tēnei whakātūranga. Ka tuwhera ngā kuaha o te kāruhi tongarewa o te whanganui ātara ki te tini me te mano, hei whakanui tō rātou te kautau, o ngā rā whakatā e tū mai nei. Joe Glenn, Te Karere.